Thlik Thlok News clear to the bay ule voin October ni thum zana chanchin thar puan tur kan nei te ilonga thaang apuang tu chiwan ramoi ama sa in chanchin langsar zualte US dollar tlukle ding on zanga nei the masaber Elon Musk sani Bihar in thana candidate mail thar kan mutam arinom BJP Mizoramin cheva pakuwada an buat sai PC in ZPM Sorkara beidong lo turin mipui an ngen tuna chinchin kem changzokin ilongai thang US dollar tukle ding on zanga nei the masaber Elon Musk Forbes magazine chuan nilai ni khan mi ho saton to billionaire le sati chuak thar le a Telsa CEO Elon Musk chu khovela mi ho saber ni in a ho sakna hi US dollar tukle ding on zanga atling ani khovela US dollar tukle ding on zanga hu nei the masaber ani Tesla share hi kumin chungin 40% ayatamin apung to a hei hian Elon Musk ho sakna abel cha zwal hle ne ko October ni khat ain a ho sakna hi US dollar tukle ding on sari in apung ani Musk dota hian Oracle din tu Larry Ellison aoma Mark Zuckerberg Jeff Bezos le Larry Page chu khovela mi ho sapanga zinga an langbok ani India rama mi ho salis Horon India Rich List 2025 ti chwa thara Bollywood superstar Shah Rukh Khan po avoi khatna ata na lang ve bok Shah Rukh Khan ho sakna hi US dollar tluk le ding on khat point pali huwatinga International celebrity Taylor Swift Arnold Schwarzenegger Jerry Seinfeld le Selena Gomez tenen wang khata an omta ani Sai STC Aizol bot sayin Voin Khan Fit India Freedom Run 6.0 nei ani Rampum huapa Fit India Movement bot sa Irwalin Sports Authority of India STC Aizol chuan Voin Khan final tlanga hrisel na lampang swatch te se swasthia ki or ti thupui amangin STC Aizol mission veng thanga tonga Assembly House Treasury Square theng an tlana STC mission veng thang theng plan let ania he huna hian infiammi coach le saya thok tetiamin mi zavel antela kumsang mi som hi pathum Uzbekistan Commonwealth Championship weightlifting a India IOA bronze medal la tu pilal chan himin availia mani Fit India Freedom Run 6.0 hi India nampa Mahatma Gandhi piancham phaphak lom na pualin nimin October ni atanga tan ni in atumber chu fana choi san le bolhlo pailo injir tirania thakhat chung fana konga malakani hnuwa Sardar Vallabhbhai Patel piancham October ni somthum pakhat khian kharaniang Bihar in thana candidate mail thar kan mutam don ni inalang Bihar MLA in Khantur chu lapuan niloma se puan theireng ani to awangin party te anin buat se in sa candidate mail thar antam hmel riawangai ani BJP hian anti-incumbency laka invenan lo tling takin candidate mail thar siaman local pui to thina Gujarat an hnotlin na po hei hi niangai ni in Rajasthan le state shanga an hnotlin pui mai nilavin MP thana po an hnotlin pui to thin ani tunin thanom tura po hian hemitek tikhi manga candidate mail thar nei nga le antum nei in shiat ania NDA anom pui party dang po in chemical phungzui hian candidate mail thar nga antum nia shiat ani India block lampo in mail thar nga antum nia soyania tuna Bihar in Khantur hi ramkal phung soidang lamdor khopa mail tharin an pol nge turangai ani Sonam Wangchuk nupuin Supreme Court abel Ladaka bona chwaka wanga man activist Sonam Wangchuk nupui Gitanjali angmo chu apasal chwa phutin Supreme Court abel Sonam Wangchuk hi Ladaka statehood le 6th schedule ngiata norna abuaina chhuak wa awangin September ni somni Farooq Khan man ania Jodhpur jela atang me kani anupui Gitanjali angmo chuan apasalan man ani hnuwa biapo thei ani lo ni in asoya National Security Act manga apasal man ani hi diglo taka danlek ko na ani ti in Supreme Court hi apasal chwa zale na atana inrol turin angen ani Chandam na kaushan chuan Nimin Khan andin chamlom nan kongshang shanga luan chwa hon an nei
chandam na kaushan Salvation Church of India hi kumsang ni som pali October ni adin ni in kumsong pakhat antlin na ania aizol policy ble lunglei area van tlang ta na hna thokin luan chwa program hi an nei ani zana lom thu soi in khom an nei don bok he kaushan hian Assam Tripura Andhra Pradesh le Odisha field an nei ani BJP Mizoram in Seva Pakwada an WhatsApp BJP Mizoram chuan Nimin Khan an office Seva Pakwada intellectual meet WhatsApp puvan upa zathang IPS retired in a kaishwaya Professor Dr. James LT Thanga MZU le UPC Lomkunga IAS retired in Thuan Soi Professor James LT Thanga chuan Vikshit Bharat GST reforms ease of doing business ti thupui manga thu soin India ram hun kal to a tax lockdown le GST lockdown chungchang te Vikshit Bharat sang ni somli pasari thenna turata na India ram in what se na chungchang te tun huna kan din hun ni mek tele ease of doing business chungchanga India malak na te chu soifia na hun anaya voina kan kaldan en chuan kan be sei ang kan thleng thei don lawa chu wangin kan kaldana hian in siam rem ngai kan la nei na sa em mani ate in khoma hian zona le chana hunte soi ho na hun thatak tak ta nei ni in ulal fakzwal hauzel state general secretary in lom thu soi na hun anei bok ani UPC NEI general PYD in best swachhata practices andong Nimin Khan lian chiari run Treasury Square fana hapta karna hun man ania he huna hian UPC NEI general PYD chuan finalama thok thaber loman andonga khwalian minister Professor Lalni loman hi ahlan ani chulkar ni chung fana hapta sochata hi sewa man hi hun shanga Nimin Khan karna hun man ania nimina lian chiari runa hun man hi UDNPA bot sei ani IMC Ward 12 fana be pui tha kani Nimin Khan IMC Ward 12 form chunga veng pathum din thar tuikwal north le tuikwal south ten an veng chung then far hatlang an neya IMC deputy mayor R Thang Luran atel pui ani puthang lura chuan kan bung ramamo to lo the thang konga mason kan ngai zia soin bol hlo anga kan ngai tam takhi man tangkai the ani thu te asoya veng pathum hatlang te hi cheng sing khat le sanga theu ape ani November ni sompali nei tour Leitlang Pui Music Festival ben contest omdon kumina Leitlang Pui Music Festival chu ro pui taka bot sei turin malak chau me kania he huna hian ben contest omdonin Mizoram pon na tangte po in rontel turan omnia soyani he ben contest om tur hi Mizorama ben contest om toa loman tam na ber tur ni in pakhat na in cheng noi thum andong dona pani na in cheng noi khat dongin pathum na in cheng singa andong dona ni PC party in ZPM sarkar laka beidong lo turin mi puyan ngen PC party chuan thu chwa chiamin ZPM kai shwai sarkar chuan tuna be chei phak lo ma se andu chuan ram siam thuturin kian pen theiani te in an laka beidong lo turin mi puyan ngen voin khan PC party chuan party in khom an neya he huna thu soitu president vanal wa chuan ZPM kai shwai sarkar laka mipui beidong me khi apoi hle a hunan langa awangin ram ta na hna an thok do ani chuan kan ram an la siam that the awangin an laka beidon me tur ani lo atia kan ramin harsatna kan to me khi administrative reforms zanaya kalpuya sum handan te siam that ani chuan hun rei lo te chunga siam that the ani thu purwa da chuan asari ani khati zong kha tun chama chanchin thar kanon ti chwa the te chu ani e